Lodas, nga iteme kumu parlok, banas ngauru bamede upara jonga. Kisin bala dan jinmong, kisa kian kim ja shu, dan ne kim lep shu dali le yo em. Bat minta kisah hakat cingjau umang. Kublai sibun yang pi berok kinong kersan, bajai kersan yang ina kapor sekpor. Dah hakan kasih ngej mapilai up ya kan film, kemat syukur part 3. Dah hakan kasih yang serius no ya kan film. Bad aka pas ngurit ngakerpat epi, pas ngubah banyawat ya kan channel thamai ka jongi. Bad hakan pilak macam ya kan kemat syukur part 3. Bad ru ngakerpat epi, pas ngubah banyak subscribe, share, bad like. Kapasang ngamla mai kublai biang pisai sin barok kino kersan jungi kiblai kersan ini nak kapor sekapor bahkan jamin mata ngabo monong bakadai sya ke kubai balu sar kubai la kerja keman haka jing sedang kejungi ngidon kejing bakla sibun bar kumjuru hakne akau ke barim ngidon kejing bakla tinglen nak syawai ke akau tes ngoma banwan sai sin bat ngoma ban share ban like subscribe ya kene channel ke bat mai jungi kublai sibun kublai sya jarngu kublai unan kat bat pi barok kino kersan jungi